مەلای زیری کۆنە حەوجەی داناسینەیە 200 ساڵە 16 و حتا ڕۆژامەیە ئیرۆ مینە ستێرکەکە گەش و پڕنور دا ئەسمانی کوردستانی دەدەچرسە و تیرێژێن خوا یەن ڕەبانی و ئەڤینداری و هەلبەستوانی بەلاف دکە. دیوانە ویژی فەنا گەنجینەیەکە تژێت دوڕ و گەوهەر حتا سەردە مامە هاتیە. مەلای زیری بە پێشەنگی و مەزناهیا خوا بوو وەک میناکەکێک و هەموو هەلبەستوانên کورد ji heya mawî û niha jî dibin bandora wî deman û hewldan li ser şêwaza wî helbestên xwe bihûnin. Melayê Cizîrî ne tenê mamosteyê medresa sor bû, belê alimekî tesewufê bû, helbestvanekî binav û deng bû, helbestvanekî mezin bû. Ji ber wê jî gumanan de gelekan dixwest got helbestên xwe li gor helbestên wî ava bikin. لێ قەومیەژی کو هەن کەسان خۆستیە ناوێ مەلای زیری و هەلبەستێن وی بدزن ئان جی ji xwe re bikin mal û di nav xelkê de û di civat û şevbihêrkan de wek helbestên xwe bidin nasîn û bi ser de jî niç û xeberan derheqê melê de bêjin. Mela dibêje ey mela namê te ya 15 tu bi şe'ra nete gotî xud dikî qend û şeker durrê nasufte dihûnî min nedî mislî te qet ند سمتê عecemê de ned di iqlîmê te ter. Tevî ku melayê Cizîrî navê kesê diz nabêje lêbelê têgotin ku mebesta wî ji melayê 15 Mela Dawûdê Finikî bûye. Helbestvanê wê demê de êgo hate xuyakirin eşkere bû ku helbestê wî nakê dizîne û ji xwe re bi navê xwe belav kirine melayê Finikî. Şeyh Ahmed el-Cezeri ملای جزری دی لا قهباوی نشانی لاوه شیخ محمد بی اوهلی خدا بی مرشید و اولی خویایا دزیه هلبستان نتنه دناف کردان ده لی دناف عربان و گلین دندجی هبو مالا بخوا میناکا کتینه و دبیجه تو دزانی فنکاتا نمکانی غزلانا چوبوهاتی نامتاعی تا ایابی سروبر دست و پایان جبرê zêde bikî dête bikim mislî Hemmadê Ereb her wekî Şeyx anî bi ser. Melayê Cizîrî behsa Hemmadê Ereb dike, ser wî deyîn dike weka got ew jî yekî weke wî melayê Finikî bû got diziya helbesta yekî kiribû wê dî jî kê ew êşandiye yan jî ew di nav xelkê de navê wî derxistiye û got bi navî diziyê bela kiriye. Melayê Cizîrî jî dibêje heger tu zêdegaviya hîn bikê ez ê eyn weke Hemmadê Ereb bînim serê te. Min di baغê gul firoşan di aceb resmek gherîb خاري طبعا قلت دستن قل برستان خاري بس لێتەوی هەموو تشتیژی نەها کەس مەلا داود ناس ناکە لێبەلێ مەلا ئەحمەدی جزیری هینجی ئەو یەلموم و خەتیرەیە ڕۆنیدارە ئەحمەدم سینە سپەر پێشبەری تیرە فەلەکێ داوەدارێ تەمە ئیرۆ توژە دەحلێ وەرە دەر بەسا مستەفا ڕووداو من دبز ماسون شیرینان او شیرین رفتار